دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی تباخ 2023 روشان روشا چارشمی بویر و گشتنی هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی درکتنه پیش امی حول بدن دنوا 20 دقنوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله چارکتن دما خوش ببینرین هجا امی ایروج آفریقای دست ببینش برکو روشال آفریقای آلوز و دنابرا فرانسا او داربکارین لنیجری ده هر کدچه افروش هینا آلوستر دبه رهبریا فرانسا جبو ولاتین نخوا ین لنیجری ده ناو آرامی ده وگوی زین ولات کتیا ناو هولدانان او دوی چارچوبه ده نیزی 600 ولاتین فرانسا هیدی بش ببش دیگه هجم پایتخت فرانسا پاریسی. یکمین بالافرا و گوهستنی فرانسای گو ولاتین ویش نیجری هلدگرد بر به پاریس و بریکت. لگوری نوچهند چاپمنی فرانسای ده دو گوهستنا یکم ده 262 کس جی پایتخت نیجر میامی بریکتن. بالافر لپایتخت فرانسا پاریس دا کد. هاد دیار کرن گونیزی 600 ولاتین فرانسای جبو و گوهستنی سرلیدان کرنه اوید ناوا چند روشان ده و گوهستن بقاده. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. کوشکا الیزید سیه تیرمه درگاهاند بو و او ابتوندی و بلز برسوا هر ایریشکه لسر برجواندی یان ولاتین فرانسا یان لنیجر پیکوره بدن. لنیجر خو پیشاندران ناوند فرانسا کربون آرمانج. وزیر کارندر ویا فرانسا کاترین کولوناجی بشداری برنامه تلویزیونی بو اول سر پرسا گلو دستوردان لشکری یا فرانسالوی ولاتی هیانا اف برسفدا. آرمانج آمیا دست بکه اولکاریا ولاتین مین لوره. به هزاران خواپیشاندرین گودسی تیرمه ده لبر بالیوسخانه فرانسا یا نیامی کمبون زیان دا بالیوسخانه. ریوبریا پاریس راگهاند گو پشتی دربه لشکری یا 26 تیرمه وی ولاتی همو آلیکاری اندارایی بودجهی ینش بونی شر راوستاندن. نیجر سروکمار محمد بازوم ده 26 تیرمه دج آلیه اندامین آلایا پاراستنا سروکماریه و هاتبو بنچاف کرن. پشتی وی دانه ایواری لشکران راگهان گوان دستلاتی خستیه دستی خواه. فرماندار آلایا پاراستنا سروکماریه جنرال عبدالرحمن عمر چیانی 28 تیرمه سروکاتی جونتایا کنسیا نتوایی یا پاراستنا ولید CNA سپیکر او بو سروک حکومت آدم کی. بلیل اوکراینی جروش ده همان چارچوبه آلوزیه ده لآلیه کم اوکراینا به پیام خوین کوه شرعی در بازی نو روسی ببده و جاریج مسکو پینگاوک هات ریوبریا مسکو و ارتشا روسی شویدن به بالفرین بیمروف ایریشی بندرا اودیسا کرن زیانک زیده گشتیه گلک دپو و جهین استراتژیک این بندرا اودیسا لآلیه کدن ولاتین جیرانی اوکراینی جنیزبونا جگدارین کما واگنرین روسی لبلاروسی و سنورین وان کتنه نوا آلارمی لکوشکا سپید بیجه حتی نها مترسیه که واگنر نهاتیه دیتن جبرویه که بلا اولات رحت بن. رایدارین اوکراینیای راگهاند کوان بالفرک بیمرو و روسیای لبندر و ناوندین پیشسازین لباشور اودیسای خسته. پشتی ایریشی شوا درکته. دیریشی ده زیان گهشته دپویکی گنمه. هیزه هوایی اوکراینیای بریان ها راگهاند بو کو بالفرین بیمرووین روسی جبندرین سرکه ین لسر دونایی بر به اسماعیل و دفرنه. روسیا پیشی کو مهابهوری جپیمانا گنم آب اوکراینیای روکشیا دست با ارمانچکنا بندرین اوکراینیای گره. هروها روسیا گفل کشته ین کو بر به بندرین دریای رشین اوکراینیای و دچن خواره. جبرویگه چمیدونو به جبوه ناردکرنا گنمی اوکراینیای آلترناتیفه کی گرینگ تدیتنه.
تاریتیا کیفی به تفگرا بالافرین به مروویا لسر پایتختی رجی خوش مترسیه هشت. برپرسین لشکری راگهاند کواند ایریشا بالافرین به مروو ده تو زیانه که پیک نهاتیه. دوی ناوری ده پولونیا ج اوکرانیا تجیبویه. هزین پاراستنا سینورین پولونیا راگهاندن کجمارا اوکرانین در باسی سینوری وان بویی گهشت 14,182,000. لآلیدن ولاتین اوروپا ین جیران اوکرانیا جبجیهبونا واگنر یال بیلاروسی بفکارنه. The Organization for Security and Cooperation in Europe. نونرا دائمی یا دولتین یک بوین امریکا لنتوین یک بوین لیندا توماس گرینفیلد دیار کرد که ایریشا کما چتین واگنر روسیایی یا لسر هر ولاتی که ناتوی و وکه ایریشا لسر تواهی ولاتان پیک هاتی بیدیدن. Man, I tell you, if I could. جکوش کاسپی جان کربی گوت تو نشانه نینا کواگنر گفیل پولونیا آنجی هوالبندین وی ناتوی دخوا. کوردیناتور راگهاندنا استراتژیک آکونسیا اولکاریان نت و یاکوش کاسپی جان کربی ده جوینه کی چپمنی یا آنلاینه بر سوا پرسین روزنامه وانانده. کربی جارکی دن دیار کر کوان تو مترسیه کی واگنر یا لسر ولات ناو بهوری ندیدنه. دوی ناوریده داویه هفته دل عربستان السعودی جبو بداوی کرنا شریل اوکرانیای جوینه کی بلند تیل دار خستن نونرین سیه ولاتان و بشداری جوینه ببینه. بله هم آذربایجان و هم جی ارمنستان ده مجارا قرباخ ده دیاخواد اصرار دکن آنگو به گوتنه کده نه ارمنستان و نه جی آذربایجان ده جی قرباخ برددن هری داوی جاره کدن لیدرین آذربایجان و ارمنستان با آواجه اشکره ده گوتنا خویا لسر قرباخ ده دوباره کرن و آنین زمان او بتاوی ده جهرما قرباخ برندن لآلیه کدن لیدرین آذربایجان و ارمنستان جبر هلوستا خمسار و هلوستا وانیاکیم هم یکیتی Avrupa و هم جینتوین یک بوی رخنه کرن. Avrupa Birliği aslında 1992'den beri müzakere. سرکومار ازربیجانی ایلهام علیف شری لدجی ارمنستانی و که سرکفتن بناف دکه دبیجه. امنها آمدنکو بحثا آشتی بکن. sergilenmesiyle mümkün olabileceğini varsayıyorum. لیبلی سرکو وزیر ارمنستانی نیکول پاشینیان دبیجه. تو کسی سوز ندایه کو به حسانی آشتی پیکوره. سرکومار ازربیجانی و سرک وزیر ارمنستانی درباره گشتدانین داویین لقرباغا ده برسوا پرسین اورون یوسیدان. آلیف دیار کرد دکلاراسیونا کو ده مجدار 2020 هاتای میزکرن دراستی ده آشتیک ماینده مسوگر نکر او هاگوت. Ancak eğer Ermeni tarafının yapıcı bir yaklaşım sergilediğini görürsek نه پیمانک آشتی بو براستی جی دکلاراسیونک بو پیمانک تسلیمیت یا کو ارمنستانی امضا کر بو موک ولاتکی کو افسی سالن دبنداگر کریه ده بزوری عدالت آوا کر. Այն նրա մի շարք դրույթներ կոպտորեն խախտված են. پاشینیان جی دیار کرد که بلگه هاتی امضا کرن شهیلا قانونی و نه پیمانک آشتیه او هاگوت براستی جی نه پیمانک آشتیه لهنک خالنوی با آوائی که جدی و گران تینه بین پیکرن مخابن گلک قانون حتان هاجیش آلگه ازربیجانی و تینه بین پیکرن. قرباغا چیایی دقادان ناونتویده وکی بشک جی ازربیجانی تی ناس کرن لی بشک جوی دبن کنترول ارمنستانی ده 2020 دنابره ازربیجان و ارمنستانی لسر هرمی جارکی دن شرین دجوار قومین پشترجی بنابیان کاریا روسیای شرحات بو راوستاندن لیویگی داویل آلوزیا لهرمی نانی. Որ չի էլի վառելիքի բացակայության պատճառով پاشینیان دیار کرد که دوی آشتی پیک وره اگوته جبوه دوی آلیه ناونتوی گاوین گرینگ باویجن. عالیف جید بیجه اگر ارمنستان دجبریا یک پارچه یا آخا ازربیجانی بده آلیه کی او دکارن آشتی پیک بینن. sahadaki gerçek durum ne olacak? عالیف هروها رخنل یکی تیا اوروپای کر اگوته دراستی ده نبو پارچه یک جبه واجویا نابیان کاریه لی یکی تیا اوروپی دکار رولکی باشتر بلیزه. լրացուցիչ վստահության به همان آوائی پاشینیان جی رخنل نتوین یک بوی کر و دیار کر کو دمجارا گاو آویتنی ده گلکی که مانه.
Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև դա Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքն է, հիմնական քաղաք։ سروکی دولت یک بوین آمریکایی دونالد ترامپ جه روژه و آمریکا یا جهانی جه باوکی گشتی در ناکه و جه روژه هاتی ناسکران گام بجین بوی سروکی آمریکایی بری و حتی روژه لسر دستلاتداری چوشی هر تم در روژه ویده جیه خواه گرد لی یا دیار و جاری سری ترامپ ده نوا بلایی ده بویرین کو ده ششی چلیا 2021 پیک هاتنده ترامپ وکی سوژدار دیدیتن جبوویه که جی ترامپ جبو 4 سوجین جدا و درکه و پیشا دوزگریه. Trump's leadership PAC, the Save America Committee, said it spent more than $21 million on legal fees in the first half. البجارتن 2020 این لدولت یکبویی امریکا بلز در باس ببون. سروکی بری امریکا دونالد ترامپ پشتی وی هلبجارتن به دستوردان هلبجارتنو و شرطنا بلگیانده هر دروژه و ولید دما. هری داوی درباره دستوردان ترامپ ده هلبجارتن ده ادعانامه هات وکرن. ادعانامه از 45 رو پلان پیکتی ترامپ خاپاندنا امریکای توانبار دکه او دنگ دیران شمافیوان ای هلبجارتنه که عادل به پار دهیله. بریار هات داینگو ترامپ درونشتنا یکم ده لدادگاه فدرال واشنگتون ده 8 طبقه ده بشدار ببه. تدور تانیا چوتکان ده دوزه بشوپینه. تدور چوتکان جا آلی سروک بره پارتیا دموکرات باراک اوباما و هاتبو تعیین کرن. ده دعانامه گوش آلی دوزگر تایبت جاک سمیت و هاتیا آماده کرنده ترامپ بویه که تسوجدار کرن گوش بو گوهرتنا انجامین هلبجارتنی زخت لرایدارین فدرال و رایدارین دولتی دناو دا آلی کار سروک امریکایی و دمی مایک پینس جی کریه. ده دعانامه ده تیگوتن ترامپ تاوی کسیندن لحفت ایالتین گوده هلبجارتنی دوندا کرنه لیستین نامزتین سخت ارگانیزه کرنه. تیگوتن جی دماغو حولدانین وی ینج بو ارکرنا دنگ دیرین سخت بسر نکد ترامپ زغط لجگره سروکی ویدمی امریکی مایک پینس کر گو نهیل انجامین هلبجارتنی ورن پشتراست کرن. مایک پینس تیگلداری ادعانامه لسر حساب خوی تویتر داخویان یک دا او وها کد. ادعانامه ایرو بیرکه گرینگه کسی که خواه لسر دستورا بنگهین تحسبینه بلا نبه سروکی امریکایی. ششی چله ترامپ جمن خواست که از دنابرا وی و دستورا بنگهین ده هلبجارتنه که بکم. من دستورا بنگهین هلبجارت و از هر دم وصاب بکم. بریم به پارزمین آمریکا باشور دوام بکن لبرازیلیه شری دنابرا پولیسان او کومین چتین مادین هجبر ده دجوار دبه هری داوی اف کومین چتین مادین هجبر پولیس کشتبون لدجویه که اپراسیونه که برفره جالیه پولیس او هر وها هزین لشکری ین برازیلیه و هاتا دست بکرن تنی دنابا 5 روزن دست بکن اپراسیونی ده بیتری 3 کس هاتن کشتن. Tá a fim de matar um? Tô a fim de matar um, pra mim impossível. Mas já tá com os ferros aí já? لبرازیلیای د 5 روزین اپراسیونین پولیسان ین لدجی چته ین نارکوتیک ده هریکیم 33 کس هاتن کشتن. پولیسی کی تفگرات تایبت آسی سالی دمال باجاری پر آوی گواروژا نوبت دیگر تهاتا گل باران کرن. پیشتیوی که دروژا اینی ده اپراسیون هات دست بکرن. والی ایالت ساو پاولو تراسیسیو دی فریتاس راگهاند که دو اپراسیونا کوشالی پولیسین لشکری و لهری ما بایک سادا سانتستا هات لدار خستن ده 14 کس مرن. دو اپراسیونین که روژین یکشم و دوشمی ین ایالت باهیایی لسی باجارین جدا هاتن کرندن 19 کسان جیانا خوشی دستان. هات راگهاندن که دو اپراسیونان ده گومان باره که جرجی دناو ده هریکیم 32 کس هاتن بنشاف کرن. ده سرده گیرتنان ده 11 چک و 20 کیلو تریا که هاتن بدست خستن. هات دیار کرن که اپراسیونا مرد ساله و هریکیم 30 روژان بدومه. ولاتین جی کانالات تلفزیونی گلوبو نیوز را آخوین ادعا کرن که ددما اپراسیون ده پولیسان اشکنجل وان کریه.
والی دیفریتاس روژا دوشەمێ گوت ئەو ji pêşveçûna operasyûnan pir razî ye. Dîfrîtas diyayîn ku polîsan binpêkina mafên mirovan kiriye red kir û got hemû kesên hatine kuştin di encama şerê bi polîsan de pêk hatiye. Walî dih got ku tunderewiya hêzên ewlekarî tê lêkolîn kirin û efserên polîs ku ji desthilatên xwe derbas dibin dêbêne cezakirin. Li Brazilyayê polîsên leşkeriyên ku ji van operasyûnan berpirsiyarin dibin kontrola rêveberiya îyaletê de ne. Waliyê îyaleta Sao Paulo Tarcísio de Freitas di dema serokatiya şair Bolsonaro de di xeta rastgir a Brazilyayê de wekî wezîrê binasaziyê xebitî. De Freitas di hamandemê de wekî yek ji serkirdeyên gengaz yên Bolsonaro jî têbin navkirin. Ou político, todo mundo certo aí. Qual que é a opinião do senhor nesse momento? Vamos lá. Li gorî danên saziya sivîl a binavê Foruma Ewlehiya Giştî ya Brazilyayê li welêt par hejmara kesên bi guleyên polîsan hatine kuştin 6429. Berebînerên hêja sala 2023 li cîhanê di guherîna rewşa avhawayê de germahiyeke pir zêde hey heta ji bo cîhan êdî di sincire tê bikaranîn lê li aliyeke din li hinek welatan barana zêde ya di nava mehên dawiyê de dibare felaketê bixwaretêne ku yek ji wan jî paytexta Çînê Pekînê ku di nava rojên dawiyê de barana zêde û her wiha bagera ku tê jiyan tavizandiye heta niha nêzî 20 kesê jiyana xwe ji dest daye li aliyeke din bagera ku li Çînê xistî jî bandoreke neynî li welat kiriye ne tenê Çîn vê carê jî vê bagera ku bi navê xanûn tên azkirin bela xwe li Japonyayê daye. Li paytexta Çînê Pekînê ji ber barana zêde li gelek bajar û bajarokan lehîra bû. Barîna ku 4 rojan dewam kir weke 744 behnok 8 milimetre hate tomarkirin. Berî niha di sala 1891 de li Pekînê 69 milimetre baran barî bû. Wê demê bi 10,000 kes ji ber baranê bandor bûn. Her wiha bi 1000 kes jî ji bo herêmên ewle hatibûn veguhestin. Lêbarîna îsal rekora 140 salên dawî derbas kir. Li navenda bajêr gelek rêw kolan dibin avê de man. Park û cihên geşteyariyê hatin girtin. Gelek sefer hatin betal kirin. Hat ragihandin ku li Pekînê 11 li parêzgeha Habayê jî 9 kesan jiyana xwe ji dest dane. Piştî felaketa barana zêde niha jî bagera xanûn berê xwe daye Çînê. Bagera şeşemîn a ku îsal wê bandorê li Çînê bike tê çavrêkirin ku roja duşemê bigihêje peravên parêzgeha Jang a li Rojhilatê welêt. Di xebatên li eyaletê de 190,000 kes ji bo cihên ewle hatin veguhestin. Bagera ku qala wê tê kirin berî Çînê li Japonya qelibî. Li parêzgeha Okinawa ya Japonya ji ber bandora bagera xanûn bajar li Bungoyê hevket. Ziyanên mezin gihişt mal û milkên welatiyan. Berîbînerên hêja di nava van aloziyên giştiyên li cihanê de jî dixwazin hin nûçeyekê wisa xweş ji we re pêşkêş bikin û bînin ser ekranan. Ew jî şevê din ne şeveke ji rêzî bû heyf dagirtê derket pêşî û li gelek aliyên cihanê jî rengîniyeke pir xweş ya vê heyvê derketiye pêş me jî çend wêneyên herî xweş yên li deverên cuda welatên cuda yên cihanê amade kirine û xwest ji we bînerên hêja re jî bînin li ser ekranan.
نوچین ما بداوی بون هر شاد بختار.